tigira nganya ne ngurire si muthenya ndingimuriria ndingimuruma ndamuni ana moko-ini ma Ngai we ndwe mucii wakwa kuongira no ni urenda gwitwa ni we mucii wakwa kuongira wina mwana wa muiritu wina mwana wa mwanake waku ni agakinya hikanie muiritu waku ni agakinya hike ni tha icio guo ungira ni sympathy ndetha ni thikarite kihiko-ini miaka 13 tha icio gutiguo nguga gwetha sympathy na gutigira Ngai we na koroho ya Ngai uri muoyo we ndina mbere uguo thiete purity. How many of you liked it? I love mimi Githaiga chai master ananitumia Purity malaya, ule malaya wa kuuza maua atakuja nitukana ati she's the biggest bully. Bring her on. Guys, resist. And any phone place mwambie we are not going to buy your phones. And I swear today, and I'm going against my friends. I'm paying my price. Baba Talisha is my friend, he'll get mad. Yeah, Hannah Benta is my friend, she's a brand ambassador, she'll get mad. They are my ule ento nani Swings Mauno is my friend, they will get mad. Uyu wakuza furnitures, that is a man I admire a lot, Morage, he'll get mad. Dama Mobile Spares is a person I admire a lot, she'll get mad. But I'm paying the price to save the life of Teresa. For the life of Teresa, resist Karangu. Please reject Karangu. Hizo vitu anapeleka kina Tizian. Reject. Ukiona ametag mtu, go there and unavyo tunafanyanga. Unavyo tulifanyia nani? AUC. Mnakumbuka? Tukitag ma president, tag those brands and tell them no, we are not going to allow you to continue supporting the same men who are harassing women, who are making women go to their graves. We are not going to support the same men who are disrespecting women. At least stand up for yourselves. Mimi Githaiga nimejitolea. Mimi Karangu, I swear Mungu moja. Karangu last week told me, Githaiga, mimi nakupeleka trip ya Uwezo. I swear. Hata akaandika kwa Facebook kama kuna mtu aliona. And I'm ready to pay that sacrifice. I'm ready to create an enmity kama nataka enmity. I'm not an enemy to anybody, but I'm ready to pay that price. I am ready to pay that price for the sake of that lady. You people mmepata story ya Teresa jana. Ask me. I'm the one who brought the video ile ya Teresa last time nikapost Telegram. Wacha leo nijianike. Mimi ndo nilipost. Unakumbuka ile siku alikuwa analia? I had a whole 30 minutes recording. Mwenye alinikataza kuplay your recording na Baumbacho wako hapa wanaweza confirm ni AC Tata. Akaniambia Githaiga, let us stop there, he will learn. If you heard what that lady was saying, if you are a woman, you wouldn't want anybody to be taken through what that lady is going through. You wouldn't want anybody. Muko na watoto mutikeda mudu okay aigirire atumeshi anashi akuikora gotari iko hamwezi taka nyinyi mkutona gashungwa kana kupigia simu kana kutext kana kwambia uliwacho je kosa kuoga. Huyo dema aliolewa akiwa virgin, huyo mwingine ameolewa akiwa alikuwa ameolewa mpaka kana harusi alikuwa anadinywa Dubai, alafu anakuja kuambia virgin yako anga anajua kuoga hata ana adabu gasia yesaneke. Leo niko nao hapa Purity. Bring it on. I'm here Githaiga. Bring it on. Nishikeni after mume tuko na pay bill. Hai. Bring it on, come arrest me. Hata kubali watu wako wanatubeba hivi na mutigete kirerigi na msikue mnachanga. Mumesikia story mingi za Karangu, mumesikia scandals mingi. Ask yourself, can everybody be wrong? Is it that everybody is wrong? Resist these brands of theirs, and I swear by tomorrow morning I am starting an watch Ready Jacqueline, I'm starting a movement. We will deplatform all Karangu Muraya's brands. Since tumewafollow. Nani amefollow Dama? I'm with you. Sisi niko na wewe on that. Sisi hatujafollow akina Dama, hatujafollow akina Phone Place. Nani amefollow akina Phone Place? Sio sisi. Hizo za kuweka meno, sio sisi. Hatujafollow hizo zote. We are going to deplatform them because women must be respected. Nani ndingo ria Karangu kararia. Reke ngwire Karangu nyambe ngwaririe ta meitugu. Niona mutumia ucio waku mwambire mucii nake. Niona mutumia ucio akwendirie ate kindu. Mutumia ucio mube gitio.
nduktiga kuvenio ni muiretu ati tondu ni arethamba agecunura na mai ni urona guo ramberie kuthi thibitari Karangu wakwa no guo ramberie ukoma thibitari niko sukumwa ni maundu Karangu imenyerere mwire waku ona bata muno na moyo waku ona bata na umutie muno ni andu no ndu ni uteithagia andu please tiga gwitukania kindu kiero gitithiraga ona cogu ari ona riri ona ni ndari na riri na ni urona riri wakwa ni muthiru no ndu ni gukura ndirakura ona awe ni gukura urakura witikira kuthukia muci waku ukinye biu mutesane na Teresa nginya akinye bandu bagwiciria kwiyuraga acio bitia manene muno na akora gutire mundu mukuru uri urakwira ni ndakwira na nie ndigũkũruma ũrĩa ũrarumwo nĩ andũ ndakwĩra gũkũtheitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nie ndĩrona ũkĩthiĩ wega na ndũrathiĩ wega kĩirĩtu kĩu karakwenda no ũndũ wa mbia na tondũ nĩ njũĩ nĩ karumanaga gatigatice kũnuma kangĩnuma kũnuma ũguo no ũndũ wa gũkwarĩria nie nĩ we ndĩrarĩria ndĩna karĩria na nĩ njũĩ nĩ karumanaga nie ndĩ mutumia mukuru nie ndĩ na miaka mingi kibiko-ini ndĩ na makiria miaka 50 ndiete gukinya 60 kibiko-ini uguo nie ndĩ mundu wa kuthakirwo na ndĩ mundu wa kurumo Karangu ndiragutara ta meituguo ni ndirigwa thani muci waku nie ni ndirigwa thani muci ucio waku ukithuka na tondu mutumia ucio waku ti mumaraya ni ndu ingituma mutumia ucio ore ati athii akeite ni inyui ni ngumukania andu ara maringirira muci wa Karangu na njira itagiriire please tiganai na muci ucio reke Karangu maranirie na mutumia wake manyitane ni inyui muraruma mutikarume mutumia ucio ndigwa ndigwa Teresa andikitwo ni kumurorera ciana na niona ni ndingiona thina ndingiurira baria be mundu uria urandikiriria uguo Teresa ndena bitia ni gwita please atumia teithiriria mutumia ucio ndakeurage tondu ni uru muno ni muronie mutumia akeuraga na akoraga ciana giko ta kitu tutikwenda gukiona ringi mithu-ini mitu na mundu ungicocera ndeto igakinya bau ucio ni muragani please nie ni ndamutheitha piu Teresa ndukanecirie kwiyuraga thino ni njarie muno ungigwa ni wakinya bandu ungiuraga amba weberere Karangu wega uria njeri wa muigai yebereire muigai na akigia na thayu ona thi gwa Kamemi uga ni arega muigai ndarugamire kuga ni arega njeri tondu muigai ni mundu murume nawe Karangu rugamie musimamo waku ta mundu murume Teresa ti kumute oramute ni kumbana orombanirio uria arume mombanaga no ndu na Teresa na wakorwo ni urigwa biu ukinyite mwico ndukeurage no ndu wa Karangu muonanire nake una magigothate tu ciana ciaku ina bata nawe akorwo Karangu ndena bata nawe ciana ciaku ina bata nawe ni ni njui mundu mukane anyararagwo ni mundu murume na mundu murume akombana ni njui uguo ndanona maundu maingi mwanyona uguo miaka yothe njikarite kibiko-ini ni njui maundu maingi ona wakwa nombana no mundu gukinya bandu bagwiciria kwita ndukaneite ona banini aciari maku mena bata nawe Teresa ukibikio ni Karangu umire kwanyu na ona andu anyu aria mangikuririra wakua Karangu angiaga bata nawe no Karangu ndugite ndena bata nawe Karangu ndatumurite kanu uguo na korwo Karangu nae kumiario aragio kera mubiki ucio waku akeraga andu na kuga ati Teresa ni anungaga tondu tucio ndiracigirio social media ndukanetikire mundu acambagia muka wake na muka mukuru acokagirwo na meithori tathio koria muigai ni agukuboboro nie ndanona mundu muka aguritwo ni mundu ucio arwara anyitithagio gikombe gia kauro kiagwa karingo rubi na ni murwaru na ni mubiki uria ateire muka abikie
Karangu wemenyerere wemenyerere ndugakoro ureka nikaruri urekira ngingo kayo tangio mbana na kou no tige kubikania ureke Teresa ikare mucii no kugiretie umwobe maguru kubikania kumbana akoro ndwiganagia Teresa umwobe maguru kayo tangio mbana no tige gwiciria boro wa gutukania family ingi nie ngomwira atiriri nie ndonire muthuri akirwirio aremwo ni kumeria agakiringo rubi pa ni mubiki ni nyonete maundu mingi muno no Karangu akoro gikeno giaku gikwoneka ukubikania wikania no ni ukumenya ni ukwiyonera na meitho ukirira ndugatwira thuku ici ire twara me thuku ici agagutigaga nyumba akathi kuri arume ucio na niguo ndakwira na ni ukeyonera atakuasa kwa mboma na akaenda kwa wanaume kana agoka na arume bau no ndurabota gukira akamatwara urire bedroom akamba gukuthama uriri ndikwaga gukwira uguo ndi mitugu akamba gukuthama uriri akuthame athika akomage uriri wake mwanya agoka na mundu murume akabingura murango wa thutha akingira na agakoma ukou bau ugicaira methi ni ndakwira nini ndirigwa kieba muno ni ndetu icio na ni ciatuma ngigwa ngoro yakwa uru muno ni ndakuthikiriria Karangu kiugo uri urarumo ni ana ni nyu muraruma Karangu ndawe ya Karangu ti kumuruma ni kumwariria tigai kuruma Karangu tondu ori we arari ori tigai kumuruma